whaafalawa Samoa, ma lole ngā lulua I tiu te mawhaiga o le nei aso. Ai alo maia o se whaapoponga fo I le nei o lau Samoa Taulogologo o le amatanga o le nei vai aso. Tomo atu ia tātou tala, au whaanga solo ai le whaatino ina o polo kalame le to omanga mo e kōpua ngā tia, e langolango ina I tau mawhainga mo le tafi e seo sauanga, whaasanga I tina amatama I tai. Na mawa ele tali sapai e tau le lea mai au manga e lima wa filifilia mo le nei wha moe moe, o se atoanga le nei o le ripoti. La mātou tau tuatua vai, e maluaia mātou whiangainga. Au whanga solo ai le whaatino ina le polo kalame le to umanga e langolango ina I tau mawhainga le mālo, mo le tafi e sea o sauanga whaasanga I tina amatama I tai. Na mawa ele tali sapai e tau le lea mai au manga e lima, sa filifilia mo le nei wha moe moe. Le sao ta awa au manga le polo keti, o le wha maite leo ni atina ai tonu lava o lātou wafio anga, e feso soani le mativa ma le le tango lima. Au se aba noa ta awa fo I e wha au penga ina I lātou, walo lātou tau tuatua vai le whale matai a inga mafio anga. E to alima au manga mai a fio anga o tanga ma iwa I savai. Whapea nga ngai fo le whanga lona whangaloa mapata whale la tai upolu. Sa filifilia mo le nei polo kalame. Le a whamatu ina tuai ni mea whai ngā luenga mo atina e au manga I lalo le nei polo kalame. Ma mai tai tu ina e le to manga le au siai o wha moe moenga. Mo le si itia le tamau a inga, wha iti itia le mativa ma le tango lima. Ai mai se le tafi e sea o sauanga whaasanga I tina amatama I tai. Lea whana nai se kone mo lau Samoa Taulogologo. O tu wa atu nei fiti lea fionga le tama I tai pale mio Samoa ia fia mena au I mata afa. E awai le whonotanga lona lima se fulu maletasi atu moto le Pasifika. Ma o la naulua I whonotanga fo I lea o ave ai mata I tai o le malo Samoa. Se atoanga le nei o le ripoti. O le whaeunga le vaiaso o tuana I atu sa tu wa atu ai le whionga le tamaita I pānemia I awhia me Naomi mata afa malana au malanga I au wai I se whonotanga luna lima se fulu manatasi a tai o atu moto le Pasifika le olo usuia I le malo fiti. O lo wa whamawina I foi o le ulua I whonotanga le ale tamaita I pānemia ina wa se mai a vea mata tai o le malo Samoa. O le so le olo a mata whango solo ai le nei whonotanga mo aso e whae pe o nā to whaina. Ma lo tali malo ai le malo fiti e pe ona whaatau tai e le whale tali malo le Grand Pacific. Whapelo ofisa o le whono a tai o malo le Pasifika. O le whono tanga fo ile nei o lo tai ia e le pale mi o le malo fiti a Josiah Varak Panimarama. I se pepa whamatalanga o lo tau ai e le tai whono le whono tanga o ia fo o le pale mi o fiti. O se lao le leile o tai o le Pasifika e sanga wha malo si aile so o tanga o atu motu uma. Ai maise o le tala no ino nise o mata upu e wha malo sia mauna ia mo le manuia o le Pasifika nga ile lumanai. Wa iai foi le wha moe moe le whontanga le nei lona lima se fulu manatasi e tai o le Pasifika. O le a wha lau iloa la fua ma fua fuanga mo le kontinenta o le Pasifika la numoana po le Blue Pacific Continent Strategy 2050 e pei ona wha ata oto ma wha atala noa ina I le silia ma le tolu tau sanga wa tuana yatu. E le kana le lifano mo lau Samoa Taulogologo. O se taunu unga manuia na taunu iai le tau mawhainga alau manu Samoa. Inana ta alonga lo na lua e peina whilo iai ma le awatonga. I le whai unga le vai aso wa tuana yatu. E le kana le lifano mo se atuanga o le report. O se taunu unga manuia na taunu iai le tau mawhainga alau manu Samoa. Ilana ta alonga lo na lua. E peo na whilo iai ma le awatonga. I le whai unga le vai aso wa tuana yatu. E ui le malosi ma le tau mawhai mai o le awatonga sa ili so lanto manu malo o le tamirusanga. Pe tai e le itu mamai na I alo ma whanau o le atunu. Sa whaisi tuai o le oso whai mai o le tanto au ila wha muamua. Lea e mai ai o lo sili ai atonga e se fulu ma le vanu. I le se fulu alau manu Samoa. Pe tai e ui le malosi o le oso whai ngā le ika le tahi atonga I le awha muamua. E pe ona mōli mawina I to tonu o le malae a le church hi o li lau toka. E sa whāto o to o lava e le manu Samoa le sa ilinga o se isi a lātou manu malo le tamanusanga. O le li o Raymond Niwia sa mai tauina le malosi o lana ta alo I lea fo I ta alonga. Ai maise o le telo se koa sa mawhai o na I si koa ina. Mai ai le taimi whaatulanga ino le ungo le ta alonga manu malo le manu Samoa ai e tolu se fulu mane whaa. Ile se fulu mane valua tonga. Mao Samoa leo o lo tulanga mo mua ile whaatulanga ina o ai o le tamarusanga le ipo le Pasifika.
Pe tai o tonga leo le ase atu e tau sa ili sona manu malo i le lata alonga male au se talia ele kana le lifano mo lau Samoa Taulogologo. O le vainga le nei lau talo le tau Samoa mo le ponei ma le aso atai au. Tala falafa Samoa lo mai moanga na mtanga le nei vai aso lo mai eswa puponga le nei lo tala le tau. O fautuanga mo o ngasami lo fa marsia pea mo o ngasami umo Samoa. Vainga le tatelite o na iau mawala lo ofiti ai le tumo. Mai ata whawhanua le tau o savile whiololo le malu se mtau polo lo awhi pea Samoa. Ma le awhi le tuno iau matimu ini sio taimi. Tala le tau mo vainga umo Samoa ponei e wo ini sio taimi matimu te uruava solo ai. Ai mo le solua o le ata api solo ai timu ma e ono mamafa e popu ufa pena i wilam whaititili. Tala le tau mo o ngasami matu e angile matau polo po savile mai sae e lua 5 kilomita le tula e pua o mfatau tau savile timu ngal ponei o ngalo mai lua ngal mita. Matai fale saute e angile tua o loa po savile mai saute sae tolu 5 kilomita le tula al ponei e tolu 10 kilomita le tula mla sotai au. E pua o mfatau tau savile timu o ngalo mai lua ngal mita le mawalua. Tala le tai o la sotu maltai la falfalwa veau pele le matau 2 minute sumatasi. Sotu 10 minute te 5 le fiafi on tau pele ele lo le tai 5 minute te sumatasi po. O la soa e la tau 2 minute fitu whamamanga tau 10 minute te ele ono le fiafi. O sa ripoti le nā tau Samoa le nea fiafi sesion whapoponga le soa tai au. Manuel Porto whasoifua. O le awhai sina tātou mālolonga pupu mo nisi o tātou whasanalanga whaapisinisi o na tautaliu mai lea malingangana whaaperitania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Mawhai o na tafi e se le wha mai o le TP mai Samoa. E titu se le pipui ngā o le pipisi o le siama o TP, ma le vei rasi le COVID-19 fuluiva. Mawhai o na tātou pupui o le pipisi atu i le isi tangata, pe a pupuni wha le leilo ngutu, pe a e tale, pe mawhatua foi. Wha o ngā le leise solo mama, e tale pe mawhatua i ai, ma au o le whian solo. Tātou ngaludoi whātasi. E pupui e tātou uma mai le TP ma COVID-19 fuluiva. E whai ngō fie, ma tau ngō fie, pui puinga na i lo tonga fitinga. Youth Debate coming soon. Awane e misia lunga lo wala ata le EFKS TV. Ipo so lua vai aso taitasi le polkalame ba ili le ato ponopona le afo le balu le afiafi.
TV2 News for the beginning of this week. Leading our bulletin, the government's project Eliminating Violence Against Women and Girls in partnership with the Samoa Victim Support Group was well accepted by the 5 selected villages for the introducing of the ongoing projects to the community. Here's more on this report. Eliminating Violence Against Women and Girls. The Samoa Victim Support Group, in partnership with the government of Samoa's main focus, is to work on projects made by the community to make use of the time and to promote ways to stop violence against women. It is one of the first ever projects going out to the community where the government of Samoa, in collaboration with the Samoa Victim Support, is looking at different fields, different ideas and new pathways to deliver the message. From the 5 selected villages, the Samoa Victim Support Group picked representatives from the Aumanga category from those villages to participate in a special meeting to create ideas on how to run their projects. The villages' representatives thanked the good support from the Samoa Victim Support Group and the government of Samoa. Lefana Naisekone for your TV2 News. Prime Minister has flown to Fiji to attend the 51st Pacific Islands Forum Leaders Meeting, which will also mark her first as the head of government of Samoa. Here's more on this report. Prime Minister Naomi Mataafa has flown to Fiji last week to attend the 51st Pacific Islands Forum Leaders Meeting, which will also mark her first as the head of government of Samoa. The Honourable Prime Minister is now joined leaders from the forum member states and associate members in the Fiji capital Suva in a hectic 4 days when the official program gets underway today until the 14th of this month. The Grand Pacific Hotel in Suva and the Pacific Islands Forum Secretariat are the key venues for the various meetings, with the leaders' meetings to be hosted by the Forum Chair and the Prime Minister of Fiji, Josiah Varak Painimarama. The Forum Chair, Mr. Painimarama, said in a statement that the meeting will be an opportunity to strengthen relationships and reset goals and priorities for regionalism and collective action as a forum family. The forum meeting in Suva will culminate in the launch of the 2050 strategy for the Blue Pacific continent, which has been developed over 3 years and consulted widely across the region. Elkanaleli Fano for TV2 News. Samoa have secured a comfortable win over Tonga in their second match of the Pacific Nations Cup last week. Here's more from Elkanaleli Fano. Samoa have secured a comfortable win over Tonga in their second match of the Pacific Nations Cup last weekend. Our Samoa got off to a slow start and were down 18 points to 10 at halftime. Despite a strong first half showing by the Ikalitahi at Churchill Park in Lautoka, it was Samoa who ran away with the result, as the impact of their pinch and a hat trick to Huka Reiniwia handed them a 34-18 victory. Samoa is now standing in the lead with 2 wins of the Pacific Nations Cup tournament. They will be facing the host Fiji for the third and final match in Lautoka next week. Tonga, meanwhile, will target a consolation victory over Australia in a week's time. Elkanaleli Fano for TV2 News. Here's your weather forecast Samoa for tonight and tomorrow. Greetings Samoa, here's another edition of your weather bulletin for the beginning of this week. Marine advisory remains valid for all marine waters. Latest satellite imagery of this afternoon indicates few low-level clouds affecting the islands. From our weather map, a fresh easterly wind flow continues to prevail over Samoa. Associated cloud and showers affect the group at times. Forecast for all parts of Samoa tonight, cloudy periods with isolated showers. And for Tuesday, scattered showers, brief heavy falls and few thunderstorms. Forecast for the marine northern waters, easterly winds of 25 to 45 km per hour. Poor visibility and gusty winds in showers for tonight. Combined waves and swells of 2 to 3 meters. Southern seas, southeast winds of 35 to 45 km per hour for tonight and 30 to 40 km per hour for tomorrow. Poor visibility and gusty winds in showers. Combined waves and swells of 2 to 3 meters.